Kini suruyo ida, nagtungpal kadagiti amin nga ibilin ko kada kayo. Laglagipin niyo nga adakto nga kanayon kada kayo king kay ti panungpalan ti lubong. Amen. Awan tinagyan ti tanim nga nakaikabilan ti bangkay ni Apo Jesus. Talungal daw kalpasan pa nakailansana. Nagungar manipod patay. Si bibiyag ita, tarigagayan na nga sumrek iti biyag mo. Kinuna mismo ni Jesus. Siya ti panagungar ken biyag. Di siya sino man na mamati kanya, uray pa'y numatay ang biyag to. Dandani 2,000 nga tawen tinapalabas manipod panagungar ni Jesus iti patay. Kahit si bibiyag uray itaakas kain daklan ken kabilgan nga impluensya ti entero alubong. Timaod dagiti napalangguad, mabigbigbig at tao, nga mawandan. Dagiti agtuturay, masisirib, siyentipiko, pilosopo, teologo, kaya't nagtaod nga mawandan. Ngem ni Jesus si bibiyag paylaeng, idumduma isunay ti aming nga nagbiag dito'y daga. Ibaga ti Biblia kada tayo, nga impas nga isuna ni Birhen Maria. Naidumduma ti panagbiag na, nailadawan ti biag na nga daan pa nakabalin, nagbiag nga nasantuan nga awan ti basol ket nakaaramid iti milagro, asaan nga naararamid ti siya sinuman nga parsua. Ti mensahe na ket naidumduma, bangted ayat, pamakawan, ken baro nga wagas si panagbiag, kadagiti amin nga umawag ken kuana akas mangisalakan ken Apo. Ti sa dinuman nga nakadanunan ti mensahe na, inyeg na ti baro nga kay papanan ti panagbiag. Ti panakatay na iti krus ket na idumduma, ag 2,000 nga tawen ti napalabas, imbaon ti Diyos ti sangalubungan ti kakaiso nga anak na, ni Hesu Kristo, akas daton kadagiti basol iti amin at tattap. Natay gapuken ka. Ti panagungar na, ket na isang sangayan. Talungal daw kalpasan ti panakatay na, napasamak ti nakakaskas daw unay apasamak. Nagungar ni Jesus. Ti panakayanak na, ti panagbiag na, ti panakatay na, ken ti panagungar na, paniknikadda nga ni Jesus isu ti pudno nga anak ti Diyos, nga mangisalakan iti amin at tao. Daytoy metlay nga Kristo, ket si bibiyag aging gaita, kayat na nga umay di tabiyag mo, pakawanin ti basol mo ken ikan na kay ti nakabalin nga agbiag iti narangay. Denggem ti sauna. Umay kayo kanya, ta kayo amin na nabandog, ken madagdag sinan, ket paginanahin kayo, siya ti dalan, ti pudno, ken ti biyag. Awan ti makapanit ti amano di magna kanya. Kuna ti Biblia, nagbasol amin at tao ket adayuday ti panangisalakan ti Diyos. Kuna napay, patay ti supapak ti basol. Ngembiyag ngagnanayon ti sagot ti Diyos gapo ken ni Kristo Jesus nga Apo tayo. Idi na tayo ni Jesus, binayadan nan dagiti basbasol mo. Itan, si sasagana nga umay iti biyag mo. Denggem, nakatakdera kiti ruangan, ken tumuktok-tok. No da makangeg iti timik ko, ket lukatan na ti ruangan, sumre kaktukin kwa na. Tapno mapadas mo ti ayat na ken pamakawan na, ken madaan ti biyag gagnanayon, kasapulan nga awatem iso na akas daton kadagiti basbasol mo, ken awisem nga umay iti biyag mo babaen ti pamati. Ludeto iti kalikaguman tapusom, ikararag mo deto nga kararag ti pamati, ket umay ni Hesu Kristo di tabiyag mo. Dayto iti surot na makararag, ibagak no mo na, Apo Jesus, kasapulan ka. Agyaman at ti panakatay mo iti krus para iti basol ko. Luktak ti ruangan ti biyag ko, ket awating ka akas manangisalakan ken Apo. Iturayan ti biyag ko,
ket aramiden nak atao akas iti pagayatam. Amen. No daytoy akararag ti kalikaguman ta pusom, ikararag mo nga rod ita daytoy nga kararag, sa dinuman ti ayan mo. Surutem no anya ti baga. Apo Jesus, kasapulan ka. Agyaman ti panakatay mo iti krus para kadagiti basbasol ko. Luktak ti ruangan ti biyag ko. Kinawating ka akas manangisalakan ken Apo. Sika ti agturay ti biyag ko. Aramiden nak atao akas iti pagayatam. Amen. Itan ta kararag mo deto nga kararag ti pamati, ken inawat mo ni Hesu Kristo nga umay iti biyag mo. Namnamayam nga umay ken kagaputing karina nga aramiden na, nulaeng dawatem ken kuana. Magnamnama ka, nga napakawan dagiti basbasol mo, nga sikaket anak ti Diyos, ken madaan ti biyag nga agnanayon. Lukayat mo nga mapadas tinanamay abiyag, nga ingkari ni Jesus, makisao ka kengkwana akang kanayon, mabaen iti kararag. Amuem dagiti napipintas a plano na iti biyag mo, mabaen iti paragbasa iti Biblia, ken panakilangin ka dagiti daddu mga agayat ken sumurot kengkwana. Kamaudyanan na, kanayon alagipem dagiti napintas a karina. Di kay panawan winubaybayan, adda kada kayo nga kanayon, aginggat panungpalan ti lubong. Nadungong nga Ama sa dilangit, adtoy kami Ama tipon-tipon, agun unoy ta kaasin, dawat mi a bendisyonam, tumunggal may sa kada kami. Kita
naimbag nga bigat, naimbag nga Domingo, kada kayo amin nga sa nga pada gagayem ken kakabsat. Dumanan sumang bayin kadagiti na dayo nga pagtangan nyo ti programa tayo no kastoy nga oras no kastoy nga Domingo, Christian Music on the Air. Rivers in the desert will I see. Mabalin kayo tag-request ng puro Christian songs o na dagiti gospel songs, dagiti may patukar no kastoy nga aldaw ti Domingo. Agi share iti anyaman nga verses ano quote may panggap ka ni Apo Diyos. Where there seems to be no way. Mo yung amin na po ti DLS ti Dan Langgaman Soundtrack Production kat saan lang may panggap ka dagitay na inlubungan nga kankanta. No aldaw mo't apo ti Domingo at dati na isang rat na irantang programa nga gospel songs or Christian songs isad gapo ng nabukel iti programa DLS Christian Music on the Air. Yaman nga kanta nga Christian song or no gospel song mabalin kayo ti ag-request papagayam iti dito yung aldaw iti dito yung oras iti Christian Music on the Air. Seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. Iti dito yung gundaway Ways we mabalin kayo ti ag-greet ag-request. can make a way for me. Okay, tapnon iti kasta ket may patukar dagiti kankanta nga kayetso. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, he'll lead me. At timanti mo na nga yung bilang musikal nga inak isagot kada kayo amin nga sa nga padatatang gundaway. Hide me now under your wing. Cover me
may isang Christian song, napuluan still. We cannot see. He will make a way for Dagiti greetings, hello po. Ako na natin si Ronald Marilyn Orena Raynon his side. from California, USA. Ayun. Good morning, happy Sunday. He will make a way. Sir, ngiti naman from Taiwan, si Donna De Jesus. Risa Mikwa Rakuya Palma, Nina. Hello, happy Sunday morning na. Ako na natin. Morning nang. To be no way. He works in ways we can Blessed Sunday morning, sir. At sa lahat ng karapok, ka-DLS. Pero hindi Mr. Lonely ngayon. Christian music on the air. Yeah? Okay? decide. Advance happy birthday or happy anniversary, asawa ko. Thanks for the love you gave me. I love you so much, asawa ko. Miss you, asawa ko. Ay ayaten kaunay, asawa ko. Itikan kanayon, tikan tumalipatan, asawa ko. Laglagipem, asawa ko. Love kita, asawa ko. 68, asawa ko. In the Kay Admin Dimple. will I see Daming asawa ko doon, ha? heaven and earth will fade, but His word will still be. Naimbag nga bigat, kung nakanti amin nga karapok, intayon ag church. Bye muna, DJ, God bless. Yeah. Pankay pa lang ag church. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my light. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Happy Sunday morning, everyone. God bless from Jenny Rose Valencia Palomares. Happy blessed Sunday, sir. Watching from Hong Kong, Caritas Donna. Chilos Guy, Bumolo, Wigan. Oh, dito riring na. Ito maturog dito yung studio. Happy Sunday. Kung natin kablawak man ni BJ Tuliao. Nga napa ay latati ayat from Mark Wigan, iti Riyadh, KSA. Where there seems to be no way. He works in ways. May Lopez, morning, DJ. Hello, good morning. Make a way for me. He will be my. Happy Sunday morning, sir, from Vidal, Edorese, Tolentino. Good morning, happy Sunday, Sir Vidal. Maya Flor Almerido, blessed Sunday. Kuna na to'y Ana Daliwal, happy blessed Sunday. Timan ni isan jokat nagitay quote. Nagitay inspirational quotes. He will make a way. Winchell Labinay, blessed Sunday from Australia. Sir Dan, nakakainis ka. Napapaiyak na ako sa Amazing Grace na yan. Yun ang kanta nung pumanaw na si lolo ko. Kayo pa nga kumbudon. Kung kunamet. Glemar Galao Verona, blessed Sunday morning. At sa lahat ng karapok, thanks. Where there seems to be Nal Dilaya Truset, blessed Sunday, Sir Dan, at sa ating lahat. in ways we cannot see. Pa-request, Sir Dan, still, tapos na. Wait for me. Kilala ko yan na kanta kasi kinakanta namin sa DWD. Oh, Mr. DJ, naalala ko tuloy mga kasama ko sa DSWD. Miss ko silang lahat. Blessed morning. for each new day, Si May Lopez. make a way. Ana Daliwal, pa-request po. Shout to the Lord. Make a way. Gilos Guy, Bomolo, Wegan. Oh, God. Request man song ni Don Moen songs. Sagot ko kan BJ Tuliao nga napait ti ayat sapay ko matamay kan matilawag ti ayat ken kuana. Mark Wegan ti Riyadh KSA. He will
Sir Dan, pa-play din po Blessings by Laura, si Ana. Hold me closely to Marilu Taro na Balyezeros, request nga ko, Sir, Power of Love. for each new day. He will make Vidal Tolentino, Sir Pato Manjay, My Everything. Len de la Rosa, have a blessed Sunday, kada tayo amin, DJ. by a roadway in the wilderness. Naimbag nga Domingo, watching here, God bless. Marian Nuog Unato. Rivers in the desert will I see. Good morning, sir. Watching from Macau, China. Cheryl Katubin. Will fade, but his word will still be The power of your love. Nga, sir. Thanks from Dimple. something new today. Jacqueline Ramos Peralta Ramos Solier. Good morning, Kapsat. Still here in Malaysia. Happy Sunday to all and God bless us all. Sir, yung Ever by Aaron. Salamat si Sir Vidal. Seek ye first the kingdom of God in His righteousness, in all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Paling pa yung kanta ka, seek ye first the kingdom of God. Namo may dikat, amok nagita ka. Jeng Taylor, a joyful blessed Sunday morning sa inyong lahat. Jan, can you please play the song Who I Am? Thanks. Jeng Taylor. Musta ka kano ko na ni Kuya June? Dito siya natutulog. Yahaha, sir, tatalaga nga kaslaan na. Emily Marcos, hello, good morning, sir. Pabatian ako, happy 3rd birthday ngayon si Denver Domingo, aka Ernesto, dyan sa Bacolod, Kawayan. And lahat ng pamilya ko dyan. Watching up to you, Taiwan, Emily Marcos. Hi, hello po, Sir Dan. Naimbag nga, bigat mo pagibati po asawa ko na si Saldi Daguro. Kendagitan na ko, Ella John and Kenneth. Manong ko, Levi Jose. Kuna naman. God bless po and thank you. Perlin Lopez Daguro. 2 Kings 17:38-39. 38. Do not forget the covenant I have with you, and do not worship other gods. Rather, worship the Lord, your God. It is who will deliver. Seymour. Ay, si Admin Ana. Good morning, sir. Have a blessed Sunday watching from Taiwan. Maya Flor, Almerido, Mr. DJ, pa-request ko man. Thank you, Lord, for all the trials. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will. Napag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nanggaling, kung saan ang patutunguhan, may dahilan kahit hindi mo ito alam. Ano kaya
Blessed Sunday everyone from Antucab de la Cruz. Away for me. Noralyn Valdez, happy blessed Sunday everyone. Good morning sir, God bless you always watching from Singapore. Love and Ako na katay basak bitagit. Mabalin? When? way. John 3:3, Jesus replied, "Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Where there seems to be, You must be born again. He works in ways we cannot see. He will make us Antucab de la Cruz, Take Me Tonight by Alexander Claus. Man, sir, DJ, patukar mo man, salamat. sleep to Bing HLR, thank you Lord for the unfalling love. Gandang umaga, Mr. Hindi na si Mr. Lonely to. Pabati naman mga parents ko, mga kapatid sa Panginoon, mga GLWCC. Happy Blessed Sunday po sa lahat. Love from Canada, Chel Damo. Yes, Kuya John, may babatiin ka. Di ka pa Yeah. nakadramos. Man. Sige. Ayan, yes, kagigising ko lang. Nais kong batiin si Miss Jen Taylor. Insan, sana sa December 28 sa family reunion natin makauwi ka. Thank you very much and good morning sa'yo. Ayan. something new today. Okay. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my eyes, hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, you lead me. Sa balipay nga kidaw, di nagisagot kada kayo amin nga sa padatatang gundaway. Ito para po sa inyong lahat. I pray you'll be alright and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace to
Maraming salamat. Tuloy-tuloy. At hindi pa nagdatanggay. Christian Music on the Air. For me, He will be my guide. Ay, dagi tayo karapok tayo. Panunutan tayo tinagkado nga bendisyon ni Apo Diyos. Iti bibiyag tayo. For each Hanlang nga dagiti na inlubungan. Tikan ka na yun nga raramidan tayo. Aldaw ti Domingo. Siyempre, kid-kid dawan lang ni Apo Diyos nga kukuha na. Panagserbigan ko na. Ngam sana nga kahit nga sawen, nga sa kala makapagserbigan ni Apo Diyos na mapangkat simbahan. Mabalin tayo nga worship, mabalin tayo tag-serbi, mabalin tayo tag-kararag, uray sa dinno ti ayan tayo. Diba? cannot see, He will make a Anyaman nga klase ti relihiyon, anyaman nga sekta ti relihiyon, anyaman nga pambati, hold me closely to His side. may sa ti Diyos tayo nga pagserserbihan tayo. Amin. Each new day, He will make a Tako nanay Jai Jan 1:1. He will make a way. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Sir Dan pa-play Blessings by Laura. Marian Nuo Gonato, wow, very touching ang songs mo dyan, DJ. Still remain, and He will do. Si Jude Galio, hi, Mr. Lonely. Kung hindi ako lonely, happy ako ngayon. Nagpintas gatingin, dagiti praises songs. Ading, DJ Pato Karamante, paborito ka praise song, Give Thanks to the Grateful Heart. Si Lynn Balboa Era. Make a way. Sil Damo, pa-request po sir, Thank You Lord by Don Moen. Hold me closely to His side. Good morning, Sir Dan. Have blessed Sunday. Intayon makimisa, madamdama. Let us proclaim the mystery of dear Jesus Christ. Si Karina Bosito. Make a way. I'll go away in the wilderness. Dito tayo mga nanay magsabit ng Pasko. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will Kalak, kapayapaan ang puso
Maraming salamat. Ayun. to be known. Tuloy-tuloy po ti programa Christian Music on the Air. We cannot see. Ti programa nga mangipat-patukar kadigiti kankanta na espirituan. Ano pang dayaw gani Apo Diyos. Hold me closely. Good morning sa lahat ng mga admin natin. Mga admin. Love and Admin Dimple Tadenio, Cherry Ari Rosario Del, G. Hernando Vidal, Rachel Culubong, Hans Montero, Janet Tagino Dramos, Hilda Vidal, Malu Pamitan, Shirley Agunoy Baysakluyan. Mga admin natin sa DLS RRTK. where there's And of course, sa admin ng mga sa Dear Mr. Lonely, si Eileen Talon, Arlene Ramos, Cherian Potpot, Heidi Dupaya, Iya Eugenio Tadeo, Joan Ancheta, Dimple Tadenio, Revelin Somplicio, and kay Sanchay Rayos Lenny Cadilinya. with love and strength for each new day. He will make a way. Mr. Dan, pa-request Christmas song. Pasko na sinta ko. Para sa mga anak ko, si Desiree, DJ Simon, kastamat niya Sir Ken Jeep dito'y California. Advance Merry Christmas from Semyon Ching. Dito'y Matlaeng, California. My peace and love, ano tayo? With them always, remain in my heart everlasting. Forgive and forget, it's time to move on for a better tomorrow. My Christian message on air, Mr. Dan. Have a blessed, joyful Sunday. Where there seems to be Si Sir Simeon Barquez. words in ways we cannot see. He will make a way. Roby Reblora. Good morning, Sir Dan from Hong Kong. Karina Paplayman, Sir Tay Jesus by Aegis. Thank you, more power to your program. Nagmaya triringak, taday to'y tinamulagatak. Thank you again. Siyempre, napintas ti agreeing no, yun una tayo ni Apo Diyos. Yan. Good morning, sir. Have a blessed Sunday. Sa inyo from Bilen Moreno.
works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. Apo, manang rin niya. Awan mo, jak makita. Ingaton basit, ingaton ni Simeon ko na, ingaton ni Sir Simeon matkat ni Laina Bautista ka kondaya, dagito imet. Apa inganta? I-message dakla ta PM mo manang ko, ya. Manang Rene Nobsa, Manipa di Chay. Anan? Anang lugar dan? Jay Amerika. Jay John. Nalipatak mo ti lugar na. Rivers in the desert will I see. Good morning, happy Sunday kani manang Renia Nobsa. But his word will still remain. Renia. Efren kun ano din niya? Something new today. Oh, God will make a Good morning, happy Sunday. Tol from Singapore. Mercedita Jaime Respicio. we cannot see. He will make a way for me. Regards to my family in Tabuk City and Pangasinan, Sir Dan. Thanks sa lahat po. Hi, Ate Maureen, Chaguasi, and Canada. With love and strength for each new day. Wow, sir. Christian Song, man, sir. Maricel, Honolulu, Hawaii. Maricel de la Cruz. Hi to my friend Julie Ann Guerrero here in Taiwan. Once again, good morning to Manang Renia Nobsa. Good morning, kada kayamin namin nga sa padagagame ka nabsat kadigiti. Dumdumngeg, kinabuibuya nakamonitor. Happy Sunday. Tuloy-tuloy ti Christian Music on the Air. In ways we cannot see. He will make a way for me. Para kada kayamin nga sa pada at titimay isang ayo. Kung nag-iisa at nanunumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay.
Jesus by Aegis. He will make a way. He will make a way. Hi to Pre Alwin Ancheta from Best of Korea. Ayan. He will Barbie Raras Manuel, happy Sunday to all. God bless watching here in Riyadh, Saudi. Jesse Adviento Pilia, good morning sir. Agui buya, akti programa from Singapore. Happy Sunday sir. God bless all our TK. Kablawak man namin ng Ancheta family kanang nangron nati naganak ko Jay Ilocos Norte sir from Saudi Arabia. Thanks sir. Caitlin Dave Ancheta. there seems to be no way. He works in ways we cannot see. Mr. Dan, anya oras mangrugiti Christian Music on the Air, Moti Sunday. Once again, have a glorious Sunday, Mr. Dan. Si Sir Simeon Abarquez. Mangrugiti alas 9, aging ganat ti... Ni, wamang gaya mo oras 9 to 10:30 tayo laang apo. 9 to 10:30. Alas 9, aging ganat, alas 10:30. Christian Music on the Air. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot Jen Palatao, you raise me up. wait for me. He will be my eyes, hold me close Ape, gay ka? side. Ay, damdama. With love and strength, Matthew 5:59, New International Version. we'll make a Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Request sir, pananagutan, watching from Riyadh, Saudi, nakakamiss, makisimba. Mapangkingamin makisimba something new today. Marceline Arellano Kalumpit, happy Sunday morning to you sir, God bless you. Napangka nakimisan Sir Simeon Hansapay. Sir Simeon Abarquez, ingka makimisan. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day. He will make a way. Marceline Arellano Kalumpit, happy Sunday morning to you sir. Ka nang umiyak sa Barbie Raras Manuel and Marceline Arellano Kalumpit. bagong pag-ibig ko ay
sorry. I'm sorry. Bakit naputol yon? Anyway, kablawan tayo man tinimbag nga panagtingtingig, dagiti papagayam tayo dita na ilagan. Good morning kano kadigiti Tagaroas, Isabela. Why? Anong nangyayari? Sige, ken kasamatan nga isagutan tayo man paya po ti may sapay nga kanta dagiti Comfort me through all the listeners tayo dita na Hong Kong. pain. There's no other hope that I can lean upon. Dedicated also to JL Lisa London. Good morning. Kung ato'y ken nasapahan ko may rugi program sir no 9 to 10:30 kasi 3:30 AM pa lang ditoy. By me, walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, even though at times I'd rather go alone my way. Help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. So lead me, oh Lord. Bueno, papagay, hindi tayo kung daway. Di kita hanga mapamakimisa, di kita dadala tati unag tibalbalayan. Di nga kailat ta dito yan, unag buya kailatan. Ganyan to, madamdama. Iti The Story of Jesus, Ilocano edition. He works in ways we Ahil, Haksela, Omreliog. Lagi po ako nanonood sa inyo kung na to'y. He will be my guide Sir, pagkikablao man namin nga taga Flora, thanks sir. to Si Marceline Arellano Kalumpit. with love and strength for each new day.
tinabating oras, iti programa tayo, Christian Music on the Air. to be no way. Nagyaman kami apo, kadagiti timngeg. We cannot Sa paila ko mata, nakaibati tayo ti kaban kadagiti mensahe, dagiti Christian song, ket dagiti puso ang nalukatan. hold me close. Itinagan nga rin po ti DLS Ilocano Interactive Radio, idan langgaman soundtrack production. At yun nga po makada ti anak, gayam kanabsat yun idan langgaman mga ibatbati, tinagasat kinaimbag nga Domingo, kada tayo amin nga sa nga pada. Bye-bye! Happy Sunday!